дар мавсими нави Суперлигаи футзали Тоҷикистон дастаи самандари шаҳри Турсунзода бо номи «Регар» фаъолият менамояд. Имсол ин тим корро пурра тағйир дода, бо сарпарастон низ ҳамкориҳоро ҷоннок намудааст. Аз ҷумла аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 шарики расмии дастаи «Регар» гардид. Маросими имзои қарордоди ҳамкорӣ дар шаҳри Душанбе сурат гирифта, дар он намояндагони ҳарду ҷониб ва хабарнигорон ширкат намуданд. Ширкати миллии Формула 55 пайваста барои дастгирии варзишу варзишгарон чораҳои заруриро амалӣ менамояд. Чун футзал дар тамоми сайёра бо суръати баланд рушд дорад, мо тасмим гирифтем ки дар баробари сарпарасти расмии Суперлига будан ҳамзамон ба дастаи «Регар» ҳам кӯмаки молиявӣ расонем. иброз намуд муовини директори генералии ширкати Формула 55 Руслан Сафаров. Директори дастаи «Регар» Фирдавс Тусматов дар навбати худ зикр кард, ки имсол даста зери роҳбарии Эрач Нусеҳов фаъолият карда якчанд бозигарони навро ба ҳайат ҷалб сохтааст. Мақсад барои мақомҳои ифтихории мусобиқот мубориза бурдан аст. Умед доранд, ки бо ҷалби сарпарастон ба ҳадафҳои худ мерасанд. ҳамин тавр ҷонибҳо шартномаро, ки то охири мавсим эътибор дорад, имзо карда табодули тӯҳфаҳои рамзӣ намуданд. У нас соглашение идет на целый сезон. В течение сезона мы будем продвигать именно бренд и формулу, и футзальный клуб. Конечно же, у нас будут еще и разыгрываться среди болельщиков некоторые конкурсы. Мы должны об этом еще обсудить с руководителем, с руководством нашего партнера. Конечно же, тут есть идея, как развить интерес к футзалу, потому что в первую очередь у нас всегда стоит вопрос развития спорта в стране.